Good evening, ma'am. Welcome. Ngasi ma'am gudamukta notice dialogta yam fazaba topic ikhogi homecoming of Nscn I am leader TS Muivah haiba topic aduni thamjari base to ngasi ge topics da lakchunge da ikhogi ngasi hayeng ngasi yamna maru oiba manipur ge oiba ikhogi maru oina maitei sing ge oiba yamna fazaraba ikhogi mabu mupa sing amade ningol bising ge marakta laiba mari sing hena fagatna ba mutung nuksi sanaba ge mari pa adugumlaba ningol chako ba thoromni hariba hiangai ge nini pan da pangtholiba ningol chako na lakboda notice window tv ge mai kai de kisu manipur khundamin nariba furuk pudi ma nuksi sanhan laiba aduga hojuji tholi birang ase santi laiba aduga relief camp sin de laiba sing su sama sage mafum dhanjilan bangamba adugumba oirasanu haiba from miyam da thamjari aduga ngasi thamjari ba topic homecoming of Nscn I am leader TS Muivah haiba topic asi ngasi October ki tang kunithoi da ikhogi khul district ta sahi yankhai gi matung da manipur da lakhiba Nscn I am gi top leader tungangleng Muivah sahi modra ma thoi shurba matam da ma ki phone phone namdam ko khul district ta lakhiba gi thoram aduga mahana fondo lom khiba ma ki motion ba ma ki masa problem leibana ma ki motion ba mi oi na mahana fondo ka wa from si pa thokhiba aduga thodok sing aduga mari lena ba mahana fondo lom khiba ikhogi framework agreement na ko gi indonaga peace process ki yumbini sapsaba waroishin purakani masinatana atopa makhal amatagi waroishin yanaba purakloi haiba aduga leiriba tangkhulnaga ki leadership punchinduna amana amabunga thongaksin tawnaba ngakpiba nungsi chanaba adugumba punsinbagi matam adu oire haibana sing wafam tongan tongan fondo lamki aduga myam nenia oiribadi hokhiba english ani taragi methada muibana manipur lakna batawkhiba matamda matamdugi chief minister okram ibobigi matamda mahak changbagi matangda problem thoktuna haidi changhan khidaba aduga center leader sing na sumha ki visit adu postpone tahon ki matam aduda kogi mau hariba area asida kogi protest torokpadagi police na romai kapada mahiroi ani masu lekhidaba aduga numit humphuni hena economic blockade chathaduna manipur da yamna tangdulaita film am ohen khiba matam amakani adubo ngasi sahi yankhai gi matung da mahaki phone phone namda lakre miyamna taramna maroina ikhogi nagagi isnau singna taramna okhiba thoram sing pangthok khaiba tare to ngasigi topic asi khanana bidamukta ikhogi studio election leibiriba miyam thodo inu sakhangna ba panelist sing adu miyamda sakta bugi tanjam lojage aigek nakan election biriba ikhogi pabung colonel pabung sarat taram noksari aduga aigek ani shubuda election biriba oza TOMCHA advocate oza bustaram noksari aduga ohum subada election biriba oza NAHAKPAM SHANTA General Secretary USM oza bustaram noksari ngasigi thamjariba topic ase maruwaina ikhogi Nscn I am gi leader ama manipur da khangkhangudana haibadi mamangmangai matamda lakpa matamda manipur gi leiriba tongan tongan proof sing amade seso sing maikai digi akanba athingba pressure kaya maru maduga leader sing gi matamdugi government na fawba changhandana yamna kanna pressure piduna leikhiba adubo ngasidi manipur da mahakpu changlakpada kanagumba kanglup amatana athingba aduga leiriba seso singnasu athingba mutta pidana mahakpu taram okkiba dubu mahana changlakpa matamda athingba pikhidaba si kari karamba wakhalondagi oiba yai aduga karigidamukta sigumba ahongba si laklibano haibasi matangda jakamaina yengbe oja santana ahubagi first round dise thambi hoye Nscn I am gi leader se mana mayam nongje hangdoi je koida I am gi leader se kenota 2000 koi gi mamang da ko manipur da 2010 da government of manipur na malak ba thingi bagi maram siga hojik lak da mayam na taram na oi se kai gi no hai bra ojana hangni ye madudi aseng bai di yam seng na hadi situation ki difference kharam ju lai re ko aduga miyam gi wakhalon gi hom ju lai then hojik manipur da lai ba present scenario je sigi political atmosphere si da si timing yam chai ma chang pu hai ba mu ju lai re ko ada magi ahan ma da aina haning se 2010 da ma la ke to ba matam da di ngasai gi government of india na matam du da monda hai akoi da hai se akoi state da hai se only with the consultation of the state government ma chang muje permit taw ne have ne ko the state government jina matam du da farm state na ma chang bi aro na logi ba logi maram khar lai tongan tongan ba ko tongan tongan maram matam du situation ai tare amana ngasai gi
public harmony amadi tension hena create torkadra maram kai no ai ganda matamduda NSNIM gi leader se NSNIM gi firm stand je kai no ai ganda Greater Nagalim haiba pot se matamduda brand torga adum NSNIM hairi Greater Nagalim masi akhoi gi thamoida miyam gi thamoida yam chauna phawon ba Manipur kai ba ba kaihan mangamba natraga kaihan gadaba kaina ba advocacy toba adugumba leader ne na hairaga khangi bane aduna maduda changadaba extraordinary security madugi state ki obe preparation mayam ko aduna marmoy ga mase deny to ki bagi ama lere ko then ani subuda kaino hai ganda matamduda NSNIM jina ko matamduda NSNIM jina state ki autonomous district council ki election je 2010 da tawgadab se moy yam kan oppose to wayo aduna madugi oppose to duga loina na sagi state government na madusu reason amane na pallaga center da moina hai ba matamda natraga chithi gi matamda masi yam clearly palle ko ade habdi matamdu le ise autonomous district council si natraga kano se kano territorial autonomous district council si masi akoi na moi gi wakhan da moi pamde ma akoi gi state separate state oigedam ne abi ma abi matamdu de territorial council na autonomous district council da hene empower toraga tribal sing jibu ma kan khalan bagi wakhalon do NSNIM da matamdu laite moi gi wakhalon je only and only Greater Nagalim ne ba ko habdi ngasagi Tamenglong ne Senapati ne ko Senapati district ne adagi kano ne te kano se Chandel ne aduga Tamenglong Senapati Chandel si om jo ngane kang kopi ke gale laitri ukhul ga si mari si punjal laga Greater Nagalim sem game ne koi no oppose to budi sine belai se ko aduna hujik saigi da masigi kano se yenganda sai akoi gi situation do matam do laiba situation do ga ngasi situation ga khara kenare lobu yai ko ada kenari si kaino hai ganda kamai kenare ke hai matam da masida engal ni yeng be adubu sai gi kenaba pochi main oina kaino hai ganda sai gi Greater Nagalim gi wari sima sai gi keno da kitang handaba gi type ta ma miyam da huji ki oina phawbam lai ko mam di Greater Nagalim gi wari se hadi huji ki honorable hai ta ne ko sigi honorable leader sina mana mamangda akoi gi masu adum meitai ga naga gi conflict meitai ga separate tong ni gi conflict sida magi oiba voice note ma sa yaw ga ngangba interview ma yam kan viral oiba am leiba adugi mate leader na ngang sam lui hai se du ne ba akoi maksung mai hoji hai se ko masai gi meitai na naga singi future lab kadum na te hai ba pot se sigi pot se da gi yamna wahi ani hum jina yamna akoi da fail to gi ba akoi gi separate keno se kayani ko Nagalim ma create to na Manipur thugai ba ba wahi kya ngangi bagi adu ma le ba to hojik sina mu leiba condition se ngasi ngami se de mu kai khena ge ganda akoi gi mana hai se akoi gi naga gi peaceful solution se Amsterdam community ena khangnari ba 2002 gi July da masida lai gi ba yana gi ba pot se masida hai se keno se naga sing gi unique history ma masi India government recognize to biba amadi India gi within the Indian constitution the wari sabada moina yaning bagi mami utkiba aduga ahum suba ceasefire matung ne ko sa ceasefire to matung da ne ko dui matung da India na NSNIM gi leadership sibu Delhi de invite to ga India gi manung da wari sabaya bagi ayaba pibagi sigi makhaponna framework agreement sina hoji akoi gi only can oigedamni foundation of future agreement ji ngan gi akoi gi 2015 gi framework agreement jina oigedamne na haibane ko so yoksala gande de among asai gi Nagalim gi wakhalon amagi wakhalon je khara thadokpadi malak ko tawdabu nungi obe wakhalon yeng maganda de ngasi ngarang thokpa incident ngasi deina chahi tara thokpa incident de yeng ta di Manipur apun bagi oina di akoi hojik NSNIM gi leaders in lakpa se ai UCM gi secretary amoina ai maksu yam appreciate to je hai tare adugumba yamna dynamic oiba leader ama state sida laaga ngasi thodo po wakai warang ka su gangi belaite ka su adi kai leidna ko khoi punminna bagi tanja do khoi loba matam oire hojik force se punna thengna gadamni ga hai bagi mong dani hojik ngangna rei se ko aduna sai gi yengroi di kai no hai ganda punba na hai bese punba na hai basida natraga khoi ga keno ga ngasai gi Manipur apunba gi wakhalon je lakpa matam da ngasai gi NSNIM sina ma kayam strongly kayam bold oina laiba situation je ma accept to ga gi hai sidi khoi pasana yeng der oiba as a leader maitai wena nate ko aina haise masi apunma Manipur gi
idea of Manipur sibu support tawjaba pamjaba misak amoina haijab tare ko maramdi kayino haiganda historically due to the course of 1980 da Nscn IMC mana kano dagi apunba NNC le dagi mana machet chakra matungda IM laga IM gi matungda amukasu fraction chakra kanda kano gi Nscn le dagi fraction chalaga National Socialist Council of Nagaland mena masi form tawra matungda yenga ko matamda ko nasagi ayama matamda kano se ichina na ol bagi wakalon idea of Manipur gi wakalon se leader gi chindagi di dum taba aduga follower gi chindagi di tata da boina masi ayama matamda dum uyibo ko mamne mase recently yam kuidringai da indigenous people meet ama khoi gi kano da sida kano da khoi gi mafau da to se sigi indigenous people meet ta kano da asangka sarna mana oza asangka sarna mana chairman orega to da ba meet se masida oza asangka sar se naga moina nang yaw ya roi haina Nscn am na treat tawraga ma resign to gi ne ba ko indigenous people meet se aduna sai gi sai hai do foundation of future agreement is a framework agreement whether Manipur as a state ko Manipur as a kingdom ko 2000 years old kingdom akoi ga naga ga tana indigenous ni ena moina akoi na haija bata ga have indigenous ai ba tari long time akoi charon suron dagi 2000 years ena leira ba ko citizenship na taba natraga akoi gi domicile na taba natraga lamsigi kayani kano nataba akoi gi paper da leiba citizen nataba ko di charon suron dai lere pane hai ta ga di Manipur gi unique history to recognize to thok to adu honor to thok ta braba ada Manipur gi unique history gi damak honaramba miyam ko honaramba mi sing gi manungda Risang Kaising is also one of them Risang Kaising si naga coast ta yamna kano to na kayani akoi gi yam kanna naga coast ta support to de hai gi damak magi khunda cremation je tawhan gidabne ko masi in return life dinate hayeng ai gonda allegation to ko sai to bu Risang Kaising was not cremated at his village but as being a tall leader a chawal leader moina ko Manipur da 3 times minister wa nupa moina he should get the honor what honorable Muivah na si phangi honor je ma su si batam phangbam di to bore adubo somehow maram moi phangam da bi ai ba another dynamic leader Asangka sar ko one of the most dynamic leaders matam siga chuna ba chana ba akoi lam sigi idea of Manipur sakana bo na ba karigum program ma to ga na mana chairman oina to do program do resign to lai ne ba with written paper aduna written paper lai ne warning kya thai written paper lai aduna masai gi hujik aina thamjani se tentak na ko han rom se da ko hajiki naga gi history recognize to ba hai da Manipur gi history recognize to da naga gi history recognize to ngam moy ba Manamdi Nagas was a part of the history of Manipur who lived together in the hills. Nata adubo atopa tribe sing sinadi kano dagi Chittagong hills dai kai dagi lak pari khot pane hai ba tribe sing di moi indigenousness to the question la iba but Nagas tadi ngasai gi tangkhul hoi kai hoi akoi tangkhul gamite ga ichinau ni ga hai se mana maya mane akoi manau pani ga hai se historical record kuma ba chaitawal kuma ba kot ba adagi atai ngasai gi clan gi oiba kano mangang luang adu da na masagi lejari bne ko aduna sum ye ga ganda how does the leadership sina due course of time la kuma tamda mana due course of time la kuma tamda ngasi Manipur sida changa ngasai ukhul town de changa kanda natra somdal da as a part of Manipur changa kanda whether the followers and the people Nagas basically will accept the unique history of Nagas along with the history of Manipur I say she accept to the bra she am chau question am lakane ba heng she is a framework agreement jina foundation ne ha ga chathar ko matam da ko she any CS on ne go se to ga po na te ba se akoina UCM ni natraga aina adu ne na chalaga noi du so akoina history ni khangbi rage akoi du so history ni khangbi u ga na ha ra ku chokra ru ya ba na te ba se history comes from the written documents ko written documents sagat pa ya na te ngasi kanona akoi ki kotuna ga tawri se pangai da hajil laga khabar pa ta pal laga 20 years le kan akoi 20 years le kan akoi ki ngasi moina kano cookie black day ga celebrate to ismaina day of separation ga na celebrate to salaga 100 years pura kan akoi di chai cham le ga akoi separate oi radam ni ngasi phang do so akoi chai su na phang jara dam ni ga do ya ta na te ko history is always written with intellectual knowledge ya la kadam ne ko aduna ai wa kan da leader da di realize to male maram di ngasi yam chaw na mabu lakpa matam da akoi welcome to ba Manipur state government na adu da kasai
single Manipur police deployment of security forces udeba only NSN am the pra free the tharaga adu budi agree with agreement leader to satpa matam de arm group credit chatap yaroi magi protection ni dama ko adu gi tokbo rambe adu sagi yam phajana political atmosphere ama adu ama sagat pa na khale adu ga mase ai wakhanda ama su yeng be India government na akoi gi community ahum je Hojikti community ahum hai tamne ama katang nate now we have to accept Manipur is divided into 3 flags. The Zalingam flag on the other side, Meitei flag in the middle, and ko Naga flag asi yam hasana adum khoi flag ahum thona machu ahum thona hojikti division je government of India gi policy strategy matung ina hojikti divided oire ba ko je yam hasana oire aduna mase hanadi mai le ram nate ba ko hanas mai le ram deba inat ki oina lejer mani akhoi som dasu adagi asom dasu Zalingam ga ise asom na kanda Burma border tau ja wani swai ga su torom deba adu hoi paite gi mi je matam da moi gi machu khoi phi moi ne inja ba phi gumba kai gumba adu gumba yan ba thet padi akhoi mar gi da kai di dama thing na re ko handak ki last 5 years ida di akhoi flag ki importance se lam gi occupancy se ga yam nak na chale ba ji ko aduna loisala ko da aina haini se kai no ganda community home ji da ne tongan ba timing da government of India na magi phiran je chingkhara lagane fear psychosis ama akoi da phawal le je ma de ko understand tau se mai te de phawal le ba se akoi noi ta ba ngasi thoi ba ngasi Muivah la ko da pabung Muivah ai tare ko honorable keno se la ko da leader se la ko da mai te mar ta question tong ning ba mi ma am cham jani lising ta kun la am de le ngane ko ngam da ko situation jine ya ta ba ai tare government of India has taken the right time matang chana hanje changhal laga akoi gi thamoi da akoi na lan tribal ga akoi gal nungai ndaba kari nungai ndaba sima leire ado lastly sina fear psychosis ama create yam chaung taw ye na aduma ai lojara ge even akoi mai te CSO sing je praja gi mamang da questionable ora ne uje questionable ora ne di akoi na nangai akoi na keno thingam kisan ji bada momoko gi irang da adagi extortion da kai da akoi na pan gi ba Nscn am se sigi leader sine lak da akoi statement moi against statement am thok tabida khoina haraw le se machi chumbra ga na ko adai gumba question amadi questionable di oira bne tabu society gi change lak pom tung ina ko mase political change amadi akhoina mase low da ba yaroi ok ta ba yaroi ba ko sida always mamang da toki ba soi gi ba mayam do khoina loina mak kayani khoina ngak pi rasi na ta ngak pi roi gi wa pham natana ko natana ngasi akhoi ahung malak ko do khoi khitang di accept tok do yaroi sina mane ba ahung malak ko se kamai accept tok ne ga na indigenous people mita akhoi gi ngasa indigenous people mita sangka sarje ma tohan gre adoda tongan ba tangkhul gi leader ama etana maite ga tangkhul ge se machimna ne hek hairu bada kana gumba tangkhul gi CSO amana natraga magi frontal organization tangkhul gi amana hek da statement am thola ga natraga Facebook ta tangkhul ga maite ga karam ganda akhoi oi akhoi noina tongan bane akhoi tongan bane aduni ada ne ga na sigi argument juma di pak loi roi ba sigi argument ji lohen ga dori se leader sing jina lohen ga dam ne mak na ngasi Manipur da somdal da magi pokna pham lam dam da lak pa matam da ngasai gi sigumba aran ba wakhalon leiba adi ngasai gi akhoi gi even asanga sarbu indigenous people mi tawma matam da Nscn am na namna maitei ga pulaga tawba yaroi haibagi mawong da utkiba si mayam se ko sigi potsing sigi matung da sigumba se thoktana ba akhoi da su nuai taba leitaba moi da su nuai taba leitana ba adugumba thodang do lowbagi timing do si timing sina oyeba chinda kaktana akhoi punjan gadamni akoi kano to gadamni shona chanbirabani akoi se dunia dani pangai da hairaga yaba adumba political timing na te besi se ko aduna masi munna khanmam thoe aina haijari se I am ge against the haibana te original akoi lebak sigi leiba original scenario sida tangkhul ga maitei ga ichin naw ni habse any function da hairu matam da always objection lakani masi objection lai tangkhul gi anjing ne yazaraga su CSO sing da gi lai masi thingak pa ma changi akoi na su akoi gi CSO gi marakta tangkhul ga khoi ga natraga naga ga khoi ga leiba conflict se cost minimize tawna ba namdana ba chingdana ba adugumba co environment do sagar pom changi adu right time ne habiti yam chumi tawda bo jiksu yengbagi tangai phadaba leiri maram de ga sai due course of time aina ai do history si recognize to ga ai ta ga di maitei gi history de khoi khangde akhoi naga gi unique history ni habni yaroi maitei gi di unique history ni naga de so yaw de habdi yaroi tawda bo maitei gi wari sina kamai to ge da akoina maitei pangan gi naga gi adagi atopa anal ga khoi ga chothe ga khoi ga aimol ga khoi ga leiba history je khoi di aya matam de accept loi taweba tawdabu kasai gi tongan ba furup sina moi gi CSO sing dena
ngasai ai yam toy haijaba India gi constitution gi article se utilize tor ko matam da moi gi protection lor ko matam da meitai je lei tabo ina uba matang mayam yaure e ko sigi matang sida yamna section na idea of manipur gi matang na khanjaba ichin now singna readiness amadi yam chaw ma dakar oi na mai thamjage moi jai am phajaba form sing thambere aduga ani shubai khoge hanba round sigi ni subu question se oja tomcha da naksage khoge huji huji kan sigi thamjari bu topic sida khoge kai khunari bai khoge TH Muivah na manipur da khongdarak pasida huji manipur gi wariba situation sina khoge PUYAM siga mahang na laiba khongset siga kamani yengbe yai thambyo so khoge da SHANTA su yam pasana habi gre to ai gi su ai goiba ngasai gi ko opinion khara phungduk sage taseng na hai tar ga di yan ham badai na haning bse han ba ceasefire to 2000 gi ceasefire gi matam da koina yam kan thingi bse without territorial limit haibtan without territorial limit sida koina lan hogi bse kari no habam damda makoi gi agenda simaga adi moina khulai pairaga khoi gi common people gi marakta makoi gi kem hangal patar ga di khoi gi manipur se no mudi soidana kai ni haib sida gi ne ba yam kan na tawris June 19 adi mo Muivah changan da buso adu ne ground reality di kari leira ta seng na hai tar ga di agreement tu gi matung ina di makhoi gi designated ke mamata manipur de lebi ate ram di gi ground rule sana da bani na adubu loina mak lai Tamenglong gi bunding de lei ukhul de lei sandel de lei asu kuina le pse kari kai ba tawrge manipur ka helate akhoi marakta nungsina da ba chi pokna na ba thabak che ai kana se khulai pai ba Nscn IM da gi di tawrukte na khoi lobu yai ya basina maram oidana hoji kana se khoi gi leader oibra Muivah la ko matam da akhoi gi maike de gi khoi ye tabne aidi mase haijeninge namde hanagi didi pakhatna ma chang pata di manipur se kai batare haidna madu makne ba koina kaino da khigi ko ceasefire gi without territorial limit handu hoise adugi matung da siroi gi kaino da ko makoi gi siroi gi lam koi bigi kaino amalai bado tourist ko tourist ki center da moi IM gi kem ler me madu asar pal gam kan khane asai bana mai thingjeli ising thingjeli moina hai smai da noi manipur da na khogi ceasefire lete noi na side kadau da na lari no haib kanda kana gum man tan mo khogi asai phal na hai da summe na kam ta song thokte political party su song thokte CSO amat na su song thok pi gi de maram de kai no da lai ri su kai su kai de habi wakhal sai khoi de lai de kai su kai de asai ina ji hajer bu to hoji asom na kan da na makarung gi da na su tong na maga su de gi sum kai raktana hoji manipur kai bi abla asom na kan de di asagi ko mo khoi gi kem je lai ra bau de su asagi khoi gi manipur da aka ya tui ja ma ta tholok te ba sina akhoi hoji ma keno se akhoi gi lai ri ba akhoi gi honorable Muivah ko ase akhoi keno taw ne na hygienic ba adu atopam na akhoi na khanga da bam lai ba akhoi mai tei sing se nai na ba wa le na ni lo ne naga sing na pami ba kari no ha se khoi khangam naga sing se India ge awang nung poki indigenous people na have zika namte ne ye lo hem adu hojik ko article 6 of the United Nations Declaration on Right of Indigenous People na kari hairi ge kari haget ko every member of an indigenous community has a right to a nationality ha moi nationality amdi lai ge dabne naga ne hari ba kangbu sida kana na kari nationality pi ge manipur da indigenous ne hai ko khigi naga da singe ba kabui khangde am khangde yenga se ba manipur gi history chau phakat se google stack te yeng biu manipur hai ba sigi significance kari no kangli pangate ko hajeri se manipur hai se hojik manipur ne khangri se manipur hor kum se kari no moina haide je manipur hai ba sidi sida lai ri ba manipuri sing se arjun gi ko masu brabuang gi masu ngakteni ai khoi di arjan ne haibane masida akhoi gi singi mi ji krai de yaurige akhoi gi tampak ta lerba mitei gi marak ta su akhoi gi inat chachari ba kangbu ji krai de yaurige 2000 years ki ni ko hai je masi atu oi tar ga di akhoi gi sing da lerba akhoi gi sini naung na haibase yek salai de di pulim ne ba ko
Kabugi yek lady, Tangkulgi lady, loinam indigenous community, loinam lay, I more loy label. Adu history and Womatam the D, Manipuri Haribut nationalities, the Muchang Bayadi Bravo. Aduna nationality have the kind of that. I'm some have the Yumnak Saga have never. Yumnak Saga later, but much hour in him, but the same when a Sagal Pajek, return Nagalan Sagat Pasunate, Naga nationalism Sagal Pane. Aduna, Aquina, I think June, Gilura Comatam, Yam Toina, and not Tawiko, Nimla Hotel, look at the yet neighbor. Bamboo can have Nagana, Naga nationalism Sagat, but the maintain the Yale Sikarina. Matam, I know Saga, no, Yaroi. Naga nationalism, this Sagat, keep it already maintain nationalism, Kairida. Mamdi can know that which up Manaba, Ipaipu Manaba, yet Taret, Leminariba, Tankul Naga, on the target, maintain a credit you talk to know. Who's Naga on home doctor? Sima. Yam laiba, yam luba, what a maneva. Aduna Nagalan Gida, Nagalan Massasing na ko. Nakuki Tangkulse, Naga the Sunday Hydra, Makuki could make Hadana Tanturkumatum, Kanagum Matayam Tana. Eh, a quiz might talk the can you say? So might talk the night, I could no say. A quick sitting down in a, no quick out the long and nune. I couldn't make it like me, so don't keep an eye out here. I couldn't with the no maybe one after it. Nagaland the decade away. Nagagi tribe lay, when they recognize the tribe labor. 14 major tribe ni, Manipur, Wamatamoy Yogdev. Aduga Nagaland is Hatikisu, a quiz might of Manipur, the quiz in Laure, a quick punzens have a wallet, Mizoram that was mine. Mizoram the day, a quick punzen get up near quick mile, I have never. Nagaland is Hatik at my height. The same height that in Nagaland is a Manipuri partner. I couldn't Timbo make all of him, Natro. Of the same night, the acquisition of Wigits in only Manipur Hyber Live nationalities, or Kuraki in a lies have a same nationality, Masida Quiggy Sington nationality, have the Nasibokana High gave a quick mitematic. Kanana High gave Aduna, the same high target, Masi Aquin name of Sangib. Nagasing and Naga nationalism, Hagalis Carigino, Mitena when he talked of the beginning. Was in high grade. Assam se kana gina ohom ina tra ohom hingi bo jikbo Tripura hoji mangchal abani na tra Tripura mangdana Tripura ge ning thokdana hoji indigenous ki people ge oiba akoi kano se the political party ma sem se na tra de ko indigenous people kan banga mor hara bane sigi marak sida khwaidi gi chauna khwaidi gi mathongna leina leiriba akoi gi ko sahi lising manga taruk tigi lai bse hindu on ge bede koi kuidri ne sai chawa ju phadri ne aduna koi chai lising ani gi history do kupaya bravo masigi khena bje koi khanga bravo sin na bravo aduna koi gi nationalism nationality sagat pa matam dane ba sagi koi mitei pangan changai ba bamun changai ba mayam se koi kauk thuk pa bravo moise koi na yumnak sagi di pire yet pi de na koi moise kauk thuk pa bravo moise koi gi partner te have ya bravo koi obc list di teli bo yauri ne teli se sahi tara manipur de leita de are entitled to OBC. OBC have say no. Other backward classes have not true. Manipur community mukhalam ne bo moise. Other teli have say tarabu Manipur de laiba they have become OBC. Mete Bangal OBC ni Muslim or gadi minority. Sigidi tongan ba madai naina sen khale ko atu atu mana akoi sig marak sid Nepali su yauri Nepali family khara they are also OBC. Sigi poche akoi khangadam ne. Adana masi khangba matam dagi di hadak hojiki kanu ge indigenous player ge matang da saungnari ba khanari bi je loi kaung nagi ne maram de kanu da wari do tamna lakadam ne hoji phare kuki so akoi na de hai de foreigner ne na foreigner akoi ge refugee ne na refugee oiba kuki khare leramani refugee nataba British ke marak da changak padi British ke matam da changak pa sing da koi refugee na habi abro khongjai on ro sing du di adon tasena masigi mayam je koi na nainaba tatar gadi koi na dissect to ba dumaina mi ma operation to ta gadi len ga do natro admai to na koi gi society ji len ba ma sang da bravo kari no to na reisen adona masi to ko matam sira matu khakte da koi se kanu to ko dam ne ba adona masigi khudong cha ba lauraga ngasai ko koi gi north east se thukai ge habi gi wakal da tangbu khare di yam phajana tawrome ko manipur se kai ba matam da north east se kan bi ga da ba jati am ta leite community am ta leite akoi matang loi toira kane mon da akoi sikal kane ba yam yumpham che na leiri se hoji moina kanu da history da tamba yaure ahum bo ja at leiri ba ahum gi thau leiri ba kana na pai krege akoi thakte ne ba sidis da sei makta da su ko afamban tu ngi ga tu ngi ga tong nari ne ba si
natra aduna sigi aduna aina hajening bidi masigi poche ekoi manung da wari sabam sange hojiki mogi nationality thirakna ba ko mokoi gi nationalism ama sagalai ba kangbu se asi ekoi ga phami na bam sange naga nationalism oi sai na ko all si yare ko ji tare salai ma yek tare leina ma ngak tani nagaland ga manipur ga punjal si leba ama se ma si kari kai ge masa haje bu do tangulna naga olaba kabuina naga on targadi maitai ha ba poche kana na karai de sitha dana le hogu dar no we cannot have a separate nationality horkom chamane ipa ima amatana pomba macha sibu yumnak ani thokpa ya bra ba adu masi poche koi nei na bra ada haruga new manipur ye manipur wa no semba ya bra idea manipur nong no sum semba ya bra nation ma ga idea sin nong semba ya bra se ata thok to po ne ba u se kari u no habido natra uning dhora habdi yeng dong natra hojiki matam jam haidau ne amaga yanjan na bado adudi tongan bam ne nation da de du tok ya roi aduna aseng ba poche khoi puthong na bhona ga dum aduna taseng nai ta de ai de adum habi yaw jab ne ba akhoi ya aseng ba se khang ga haiba ta tar ga di hindu gi lining sang tring na matam da le ba history do akhoi hang ga che sai lising ani hang ga che ko nung da lai rang pa khang na pa ma matam adu na ching de sat na ching gi ningon mayam lo dna akhoi isimle tong na rei se mangang luang kaina akhoi yek tare le mi punchen nari se adu na tro minister sumai na punchen nar pose kano na moirang ne kon ko le harin moirang de akhoi tong amaning thole mu im ne mo akhoi manipur gi par na te harin ne si gumba pot ama akhoi gi marak te leiri bani aduna akhoi yam changna section ba phai aduga naga sing ji su ko naga ne har ba kangbu sing su akhoi mitai sing na moi kan da tar ga di kana kan du no moi na ada fail tu kai no moi gi ningthau leibra moi gi history leibra mokoi gi lam leibra haibda moi aduda moi halak ban natro mam di kai no mokoi gi ningthau de akhoi gi ningthau ne akhoi gi colonization ta matam da mokoi gi phise de dia de moi history unique history le ye na moi na de phongdu le ba ta ate de unique history je kan ma ge ba unique history ha ba se akhoi na du de songjin bigum se adu di tongana nei na se unique history ha ba di lamkhang gi history natro taseng hai ta di mama pana kok thuk pi ba ko yam na ikai da kangbu mane ha ba imana su pi di pana su pi de ai to ba sagai yam da yong ne na ta ga sagai yam sem ne hai ba ne ha ba se akhoi kari song ngai lege akhoi ga soi bi da khoi u de ngarang na handa chang pa sida moi indigenous da happy de hai da na waro ri sidi indigenous da hap hai bu kai no hande ki government si ki matam da makhoi si kaino da mera hokchong da moi hawlob natro kuki jing ji mera hokchong da hawlem ni pot lam de hawlem ni aduna di kya mangai moi de di moi tongan ba mana sagat na bhona bodo mera hokchong ba yaw ta ga di akhoi ga identity si mangai akhoi je kaino ki sida manipur ga identity de changi dore haidana adu su one of the ground ni ne makhoi ki tongan ba ma sa khoi di jews ni adu ni ada ne na sagal pu do kar ka dori ni ne moi indigenous se moi hajawani they don't consider themselves to be an indigenous hai tar moi hai tongthik mang je moi ning thong ne hari ba adu da di kari ge why they are demanding separate administration tongthik mang ge toan mokhoi gi ning thong hai ta di moi jo khoi gi marta le bon thok na tro aduna si poche lei aduna ta seng hai ta ga di akhoi yam mun khanda ba matam yaure aduga ta seng na naga gi mai kai de gi di mokhoi na phane am na lan hor ma su mokhoi na 2000 gi adoi de gi ko kano se tawro matung da pistok tong na gra matung da makhoi gi ko designated ke mayam le ga khoi gi mar ta leiba matam sa manipur thai na ba kari gu ma ta khoi uti moi gi akhoi ne am kan kira ma se moi gi ko npf am kan kira mi mo se naga ki do npf lai manipur ko me da phajana ing na dum pa le manipur gi phana na ba dum tawri akai ba ga su tawdi natra aduna sigum ba se kari gi no on hai ba matum da akhoi gi scholar sing sida machine nei na bi gi dam ne akhoi ni ka ba khangu bu do adu ki machet to ngang ba adi akhoi na lo de yang ba matam da he poina hai je kari hai nagaland da naga tribe se kuki su yaw re ba nagaland da kuki is one of the naga tribes in manipur tabu do mo khoi yumnak sagai je sidagi hen ba yaro ha na handa ki manipur gi irang du na maram oi dna ko mo si gi yumnak se kuki gi yumnak se sidagi hen lai be yaro ina tawre handa thabak lo da mo yam thap chingnar tara moi su ko aduna masi gi poch ne ba leina ni je aduna akhoi se tasengna tawrga leiba phate de akhoi na khang ga da ma akhoi na tammi ba larik se syllabus karai no
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯁꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯀꯣꯄꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯔꯤꯕꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯝꯕꯤꯗꯒꯦ ꯑꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯥꯖꯟꯗꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭रीꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯥꯎꯋꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟꯗꯣ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅꯦꯁꯟ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯪꯄꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯅꯁꯥꯗꯣ ꯐꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯥꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯑꯦꯕ꯭री ꯄꯣꯠ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯥꯗ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕ ꯃꯤꯗꯒ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯡ 5 6 ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯃꯀꯣꯛ 7 9 ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯂꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯤꯅꯦꯇꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯂꯤꯞ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯕꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯄꯣꯝꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯗꯅ ꯑꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯣꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯁ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯗ ꯃꯥꯝꯃꯒ ꯇꯥꯗ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗ ꯃꯤꯡꯒꯧ ꯆꯥꯎꯒꯧꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯎꯡ ꯁꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯂꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯣꯔꯇꯦꯠ ꯑꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯍꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯤꯜꯅꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯝꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯅꯦ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯅ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒꯁꯤ 1709ꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 313ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯏꯖꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯔꯣꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ 1964ꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯨꯝꯗꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 50ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ
टेंशन क्रिएट तौतनब वाखन थमजै अखोई मणिपुर हौजी मेल्टिंग पॉट ने अखोई मणिपुर से मेल्टिंग पॉट ने खांग मई ने कन थारग थाव सौलग थम्बगी मौंगदने हौजी लेरिबसे प्रॉब्लम से मणिपुर प्रॉब्लम से लोइदेब अदुना अतै वारी दी आई हाजररोय मुइबाना डीएम कॉलेज तमिंगाइदा होटल चा थकदा अदुमाइना माइ थाम चा ग्लास सामथोम खोतो काइना इशू को थोकी नुंगाइतबसिदी अखोइना मखोइसे कमाइना ट्रीट तौक हैबिदि अखोइ सिदा हाइजररोय अखोइ खुदिमंगना अदु खंगदबना अहलमनसिंगदि हंगबियो प्रॉब्लम सिदी सेल्फ क्रिएटेड ओगिबा घातनी इसिन इनाव ने हाइरमगे इसिन इनाव तिनबा यादबा ngasi मणिपुर की युमथोम खुदिमंग तया म लेरिबसिनी अदुगी फिबम दुसु ngasi जाति की अखोई कांगलुप मसेन तारकुई वानी अदुगा मखोई की इशू सी इहाला मदी फिजो जेडे फिजो सी मोई का पुलम बनी मधु ब्रिटिश की मतम देगा होर मबनी मोई मूवमेंट सिटी मणिपुर दा लेरम बनती नागालैंड मेन बेज वेरगा हुजिमा हेब्रोन ट्री लाइसन नागालैंड केम लेरिदनी मणिपुर दे लेते आरसु मसाई इनाव तोमचान हागिबदिन मखोई केमदी मफम खुदिमंग ते लई अदुगा मखोई डिमांड सिटी नेशनल फ्लैग का कंसिडरेशन का तालिब सिटी अदु अखोई की प्रॉब्लम नत्रे हायरसु प्रॉब्लम न अदु तालिब सिकी छो अदु किसु अदु की रिपर्सन सोइदना लाकनी मणिपुर अखोई इंडिया दे पुल्लगसु मणिपुर की पार्ट मने मणिपुर से मोइन डिमांड तोरी मखोइन डिमांड तोरी से मणिपुर की पोर्शन खरने असम ने अरुणाचल प्रदेश की ने नागालैंड तालिब से मासी याम चौबा मोगी सिगी से मोइन लोशनगनी हाइब लेत्रिबा मोई डिमांड सिदी मोई फंगद्रिबो दुम तालने हारिबनी मासे माई कम्युनिटी को इनदी मासी ग्रेट हेरोनी अदु ग्रेट लीडर नि ngasi उखुल डिस्ट्रिक्ट स्कूल अमसुं कॉलेज अमसुं लोइनम दुकान थिंजलगा मा ओनर तोरी बसनी सुंबा होंकमी विजिटी मणिपुर की इतिहास से थोखिद्री अदुगा मतंगी मतुइना हाना ओरंबा फिबम 2010 मा थिंगिबा अदु हौजिति गवर्नमेंट से थिंग्रे अदुगा मचिमनो वखन सिस्मा तुम हौजिक से लेत्रबनी अमरोमदा अखोई मागी विजिटसिना आइना ईश्वर दो खोरमजबदी हौजिक लेरिबा ऑन गोइंग इशू सिमा लोसलगा मागी तालिबदु पुलप पुंजनबगी होल मणिपुर से पुलप पुलगा आइडिया मणिपुर हाइसे हानगी फिबम जुदे लापदुनी अखोइना खोरमगदबसे अखोइना खनगदबसे अदुगा मसीद अहुम थोपा मसीद अनी थोपा मसी वाखनसिमा थादोपा फै मरमदी अखोइ मियोइबा अखोइना पोलपसे कनानसु लमदु पुरगा मथक्ता कागदबसे नते अदुगा नुक्सी चानना मियोइबगी पुंसीदा ख्वाइदगी मरुइबसे मिनुंसी हाइबा नुंसीबा हाइबसे नुंसीबा हाइबे लव हाइबसे मिनुंसी याउद्रदी अखोइसे साङा देना साथीबा जीबो होय ngasi hana tupnariba mayamse masi minungsi yaudem thoing hatani aduga akhoi gi leader amana ipom phongna senapati da function nam chapta welcome to Nagaland aduma function du yaurubani ko akhoi gi section da bai babu akhoi sidi maite yeba jati sidi yam section banati yam carefree oiba aduga kaisu khajitang na penjaba aduga tungda kari tholakani ka si khan khan daba masa masa gi waiba ngahaki nungai na bokhan baduna thim boy ko adudagi major breakthrough si Nscn 3rd August 2015 da hoji BJP government ga sign dokibato maduna major breakthrough ni aduga 1975 ta Shillong Accord ta makoi se yanaki ta ki madu kano si Muivah so hostile sakhi bani Bangkok ta foreign country leiru bani adu 2015 gi matung ta ki India de leiru pone adu ma mang da di moi si ate India gi soil de leirum de ba aduna ain hajabadi masigi hojik oide pibam se yamna kaino isam chamba yumda laga home coming was ma laga su magi idea se yum de lakpoti ka shukaite my idea si hong apro hong daro mai wakhanji hong bar hong daro dumni akoina khanaga dabse adu akoina su pangai haibo yabanati akoina su yam khang haidana sidet panganga bu su yabanati akoina citizen of Manipur ki sene citizen umna haijaning bana Manipur se akoi praja se
leader sing china shoi raga praja ya no wai ad leader sing china praja sin nungai na bu wakhan khan biu aina haijabati leader china moina wakhan gan khandana moigi maming tanaba adudegi moigi maming lehonaba afaba thabak tongdra afaba thabak toramde maming su lehorui hojik tori base hoji manipur de lebe issue sifu kari no chau khraba lam amade sumaina pikraba lam thoiba issue se sumaina thokti aiba akoi yam pik balam ni akoi 20,300 square kilometer se de thoiba akoi issue meam si di problem meam si di countless neba ngasi ma thokani hayam tholakani numit khodingi issue ma moidana lady bani akoi gi yamna akoi manipur society yam pikrasu akoi mixed society mixed blood adudagi wakhanchi pungchai chaitana pura mix weraga khanmam lafong khangdraba mafam moideba mi amna hairaga chumgadra amana khali chumgadra aduga tungi future generation gi loina ma akoi difference khudi ma ke thadoga future generation gi naga gi oiro koki gi oiro maitei gi future generation gi oina tungda haureiba angang sing siki future generation gi koina ahan sing sin khanbi ga damneba leader habesi kana gi leader no leader habesi my future generation khandra dima leader ko buyati hane choi ki bado akoina hoji khandaraga tungi soidana honaga damni leader habesi aduga masi moina leader ni haraga moina tongni bada tobodigi ayama soidim ngakani future generation gi de akoina moina khanbiram dra haiba aduna hanagi itihasi khangdaba yadi akoi hanagi itihasi pura shoi gi badagi akoi present se hoji shoi ribane past mistake tuna hoji present mistake adum loi rei bane present gi mistake se no future gi moi hogo doine ba ado chemjen chajalaga itihasi nga sahi itihasi sidi itihasi habede ledi ba character mi adegi mapam am lede adi tarik am ledi इतिहास मरुन चंगसी मी दुने कैरेक्टर दुने माई मतम दुने ईयर दुने अदि मफम प्लेस तो फैक्टर ओम सिकी मेन अदुदगी व्हाटएवर लेदने एवन हौजी ngasi लाइबसे मणिपुर इतिहास त मोइबान ngasi लाइबसे यांखै मथुंग लाइबसे मसी हिस्ट्री की पार्ट अमोइ दोइने हिस्ट्री की पार्ट सिदे अफबा ओइरगना मणिपुर इतिहास से अदुम फाने लेहोनी फातेबो ओइरगना मणिपुर की त अखोइ रेड चैप्टर अमो होइदोइने बा वाफम खरजि हाजरै लोसिनजगे यम नोइजे मों अदुगा खय अनि सुबो राउंड हाइबा तारे खय राउंड नि अदुगा मसिदा खय वजा शांत द लागसगे खय हजकी लेरे फिल्म सिदा खय नागागा मैतैगा इसिलिनाउनी अदुगा साइगे वजा तोमचा न फोंदो फिबदा सोइ खय मैतै सिंगसे यामना खय नैनाबो मथौ तारी खय नागा सिंगना तालिबा खय नेशनलिज्म सिदा खयना नेशनलिटी सिदा खयना खुद थिंजिनबगी मथौ तादबरा अदुगा नागा सिंग अखोगे लेमिना मतमदा हुजी हुजी मणिपुर दा प्रॉब्लम कन थोकनिंगाई की फिल्म उद्री हाइबो सिंग वफुन थमली अदुगा लेरी फिल्म अदुगा खोगी मणिपुर हाइबसी खोगी कांगपुर मयाम नु पुल्लगा लेबा अदुगा मरुवेना मखोगी गेटर नागालैंड की फिल्म सिना खोगी मणिपुर बु पार्ट खाइदोक याबगी ममी सु लेरी मखोगी वरोइसिन पुरकनबगी याम कन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नि मतंग दा सु खोइ चयेन क्याम लै हे तारे सि मतंग दि साइगी खोइ मैतै सिंगी स्टेन अदुगा मैतै सिंगी मरुवेना मणिपुर दा बेस स्टोरी बा सेसो मगी member moina kamana yengbe ai ahamda ai maitai CSO represent tawba nate ko ai manipur gi kayani ko manipur gi adugumba integrity the base to organization ama represent tawje bane ko adu mahana clarify tawje ko sida aina naga bu hulangang ba na ta ai bu hulangang ba wafam so leite sai gi on the course of history moina tawba thabak mayam du wane ko NAHKPAM ai ma ba organization se Manipur da crime khwaidai yamna tawba ko adi extortion dei horaga mi hapagi crime bawda chenawa adu organization name sidi khoi kauroi damne hoi matam gi matungina ko sa government na wari chanarak pada magi course of line of action mayam du da asoiba soidaba mayam lambe thingam kisan gi case khoi kawbe ade ko digi Tamenglong da thokiba athona bonmai gi case lairi kanan halino khangdaba ko adagi ma'am lay case ko pan me am case am lay the United Naga Council na sa ina haja do ko indigenous people meet am tawda trip tawga resign to hon ba si phajo pon na te ba resign to mi do hai do ya da bone kana na tawra ino se ko khoi loi khangna ra nga tane ko sida idea of Manipur ji sagatna mo hona da backbone da crack amadi kano singchep amadi thari ha so khoi kaw roi dam ne
sima lere ko adagi secondly kaino hai ganda ngasi thoiba ngasi laiba se one of the most amazing and akoi lifetime akoi mapok sida kwaidagi phajaba kwaidagi phaba thabak amane na so koina logadabne leader amas maina halako janga si bokda koi manipur da leader acho acho ba sing ko leidna pabung me hen khatang bor ngani hoji pauda halaga leise pabung me hen khatang bor ngani wari bu ko koi ge hana rebel in leram basing da do second do Muivah se mai acho bu homecoming tawrina pabung me gen na ngasai kuina manipur ning tamagi lan tawraga mana jail da leiroga halako matam da koi sumaina meitai na welcome people ngam gi deba akoi lingjen je khara wat kibra yam questionable oibu pot ne ko aduga mala ko matam da atopa tribe me am dagi UNLF ki chief se akoi manipur da hojik hale haibagi nuai ba pung to kip se leite but we are giving every love and patience to honorable Muivah ko Nscn am leaders de akoi na chap chaba every angle da gi piri ba kasi ka TOMCHA ma'am high re ko aduna manipur gi hojik leiba problems hai sigi maru hun bajisu moina hun gi bne ha da kasu haiman mathok na te ba separate ki idea tongan ba state ki idea si ma'am se hanan ba apun ba manipur ma hairam badagi khoi ure dana ko khoi photo ka ure khoi gi PLA gi pabung no chauren oira photo da ma ga China chaminori photo mo jikan yam kan circulate tawri ba ado leader ani si chatlaga China da chatlaga moi training lobo igera amo igera support ni rubo igera Subhaschandra Bose sumaine Germany tan chatla Hitler ri support ni rui ne ba ning tamba Bharat amagi da ma hai tare ko ado mama tam du da madudagi thorok ba khalon duna sum fro na la kanda manipur apunba madagi tongan ba state ama pambagi wakhalon se makoina horakhim ne ba sisu kaw ya de ba koina si kaw so ya roi ba dagi with due course of time Nagalim ki pochi artakanda territorial council autonomous district ai nga sai je duni 2015 dana nga 2010 da sai ki autonomous district council election si matam du moi ne am kan object tawe ba kama moi ki territorial boundary am lai dam ne du lai cultural council adu da mayam lai khoi nei na ki mayam lai re ko se ada masi ki against khoi campaign mo valley manung sida campaign mo chathare im ne ba then crime the way wadi United Naga Council na khoi 100+ days ki blockade khoi na charim ne geno nata ngasi ju khoi uji khoi na chari chinjak mayam jingarang han ta khaminism do aimna tax lo de khoi manipur khaminism charoi do ren khabar yauri do ne ba ko see these are part of the crime part of the kahni keno do sai all national keno hai tare ne ko adu ne ba aduna ngasi thoiba pochi khoi mayam gi damak yamna hadi anova history ma a new history in the writing haidune na khoi lawudam ne tawodabu we cannot forget history is a phataba torom du history ne aphaba torom du history ni but if I want to improve and if I have a regret I phasana tawge khalaga di madugi golden chance to mi koding magna phangmam thoe madudi court of law na bo ya ba pone even sigado mi boda thorian dora sigaro ba mi je capital punishment phanga mi da nangi last wish hangnari bne ko adugi potuni da aduna masai loisala koda yam luri yam critical point de kaino hai ganda how to convince aina horak bodagi hai graba aina lan horko matam da mayam da akoi separate ama low do ya de hena hai graba ngasai haibi da I am isna kemta akoi da kai ba torum de habse masidi aran mane ba ai elegate taw ge bo pabung Muivah gi video om lei ba maitai sing na naga gi future le pa ya ba na te sida dum mani maitai ga naga se tongan mane na han hai ga lai ne ba naga future le pa ya ba na te hai video om lei yam thin ling na ngang video om lei ma na khar na ha oi ngai da adugi wang ma da hu je mo maitai ga naga ga khatana indigenous ne haina hari ne ba wakhan khar di hong ya ba di course of the course of kahani ko gi India government ga negotiate taw bai mo adagi ngasagi wari sarak bai mo then khara handarak ba then manipur changba ya bagi maram hojik di peace talk taw lai ribne peace talk taw lai aduna government of India na changba da change ha ba matam da manipur da kane social harmony da soi da boy ta di peace talk taw ribne na changi da dum kaisu kai de bagi maram adu mayam lai re ha ta ne ko maram yam lai re ba but finally where does the negotiation end whether territorial council da loi doira ko unique flag ai ba pochi akoi manipur da
flag amadi constitution se akoi gi manipur miyam na accept tawgadra Yes. ade akoi nga sai de hai do nagas are part of manipur's history naga sing sigi unique history lei hai bisi akoi yai tabu moi gi history say it is a part of manipur's history but ngasai gi manipur gi ningthau na palingai da manipur gi ning tambai phiran se manipur ningthau gi phiran je tongan leiram mi ne ko to square kilometer ke akoi ningthau na palami hai bisi ne ba but have they accepted they were under the rule of the king of Meitei she accept unique history is does it include the history of Manipur or is it a separate history toan history do raba koi ne ilai se jam dai koi na hani se si akoi na phasa section ni yeng gadam ne ba aduga India hai bilam je si constitution je kya thi sa thi kya bera ka ge da Boro Territorial Council se Boro Territorial Council sigi hojik lei riba Territorial Council election da BJP mi am da kadre hai se hojik BTC gi tawriba pot sida ngasai gi akhoi gi kano sina kare ba khoi gi Boro kamu na hojik demand tawri se Territorial Council gi mathak ta hojik ti rangia da wari sana bada maduda lei gi ba charter of agreement du gi 100% fulfill taw na taklei ne boji tai ba poche cabinet separate state ne ba Boro na tale se hojik BTC sin tale se ko then Assam da hojik tribe taruk na scheduled tribe demand tawri ba khoi Manipur da Meitei na tawi swaina ko tribe taruk na scheduled tribe demand tawri hai ba tribe taruk se sigi scheduled tribe status pi matam da Boro ne adagi Kabri ne Territorial Council ahum lei ba ko council ahum jigi kota da sok pa yarwa ya na hojik Assam da problem lei ba se aduna India's constitution itself allows mana permit tawe ba khoi se akhoi masenda argument tawna ba ai gi right mana logre na haina ba court aina ga tom sana ngon lam henjele ha se ai India constitution de permit tawe ba se aina argue tawna ba pi ba jaga room piri ba whether aina court ki through da chalaga lawr ba ma natraga rebellion wala kan aina ai gi community se provoke tawraga natraga ai community se atopa community gi against thamaganda akoi apam se lawba ha ba se sine ba akoi swaida Manipur tawnai se same thing je cookie ne tawri se simak ne ba je man the court ki through the lowbangam dabni na scheduled tribe demand court asalaga object to sai na adu tawbe mo ta Meitei scheduled tribe demand gi matakta akoi ngasi akoi scheduled tribe yaroi ga na doi scheduled tribe demand to re akoi ban ko ni akoi blockade to ni kangpok bi lami thingani kind come to the court argue to biro come to the assembly argue to biro na tra adu ne aduga yengada ba angle amakak le hori ko see NPF KPA politically go because we have now come under the amana whether history have potse whether it was included in the history of Manipur kingdom se sigi history da include tawra na traga toan history ra hai potune ba ai wakhan di illiba potse toan history amane ne inma leba toan history amane ne inta gadi maduda kenogi firan se kaigumba constitutionally yana raktana magi constitution to an bama laithoke bitadi madu separate state tagi henba sathi bu pone ba ma leiradoi ne ba constitution am laitadi you will have a separate state if you have a flag officially which you can raise nagi cultural day na taba ko official day sing the official office state ki officing the yungkhat pe aba firan lai tadi madu separate state amaga chamane have se hoi kawya roeba aduna madu to pata gadi akhoi su Manipur Firan yung katkadra asom na su zau zalengam whatever paite mar moi Firan yung kadra si confliction ne wala ise aduna sigi yum de lak po sidi akoi yam appreciate tawi as a leader solut pu tawi ai tai ko adubu akoi na mamang da situation ne ya da na akoi sida changbada thingi badu adu so akoi regret tawi apologize tawjari ai tare matam du su understanding leina madi changal ma yam ne ba sang biya ba mai maram ni chang kanan thing do no ai lam da lak sam ne naron mo da kano wanted law thok ba lupa lak taruk tare kano lei ba akoi gi ransom award lei ba naron ba da mai mayum da lak ma tam da kanam thing de man tumil lak do police na ransom du lei be phaja wa ne ba freely operate to ba rebellion me am le ngane bo ji imphal da ko until and unless mana kariba choba crime am to dri bo police na fa da mi ju lei ba adum operate to le ba ko se akoi khamine se ba Pabung Muivah na yum da lak da last time 2010-15 jai lak do adu so koi situation da yamna escalate to do mo itadi there was no point to be objected magi lamni lak pi bi apabom ma hai bi bi yakoi di imphal da bo lak pi
इम्फाल लाखियो नोंनी इम्फाल team मैम फमीनरगा मणिपुर सिचुएशन डिस्कस तौजब बट two things still remain to be answered. Flag hosting if government of India permit to separate constitution period state whether they are ready to move back, because according to Wakhalon Manipur unique Manipur history, the Naga was included in it. Moine include to the Haita Madu separate issue blava. Adugi la Poto combined resolve to what we have there. Pabuna heavy Rumana, Madugi discussion to there. Aduna history deteriorate to where the Tugaya the Shandopoya Nina. Adugi history document me and the Putona and whether Layadra Layra Potunevado. Kanana Putokani with India government goes some worries and Asanaga, a quite history, the Shinisha and a Pisalaga, India government some except Yabra was a cookie to raise never. Some Pisalaga, some covered Hapsalaga, say Mangata, de Changala Humzi, 30 years of Kana education and Obama Hosi, 30 years the labor leader do Adunangasi, a quite a Shemamiva, covered happy with the Padomam, Sigi Manado, Mahidu Mana, Chazas Nuena, Shemakanda. After 40 years, there was a black day. By the way, black day no. There was a suppression day. Why? Because we had rise against the Meitei, formed the suppression of the Meitei and Hayaga, Adu the Port Epoca, but then Misu Yamani, Adumatam, the thing as the Union Territory, Malay states Ladra. Population calculation, I'm talk to never, development calculation talk to never. She may am seen never like say, other Meitei and Nagaga, singing a dear whatever. I should yaw of Niquaise. Quite a punk was even never going to. A way of labor, a way of house yam say. At the king as I was also yam gangi. Power yam futui, whereas Asona Gangi Kambusina, as I gave Asona Gangi Kambusina Kamaito, the Moine preparation to Wayam Kali, history Sembayam Kali, research paper, the Moigi history is a Palonava, doctorate Taka, the Palonava Yam Towi, a queen ribbon Kakwayam Kali, a poem side. So I the Akoyang Berale, but no Ziki point and is a clear to the Bodi. As I gave Akoina Kenoga, Ayamga, Nagari Wanateko, Nagadi, they are our brothers. But the leadership sina Toreo Potsida, Aquina, Tuminal Tumagalay Topose, City, Matangam Charway, and Ishmael Tamsage. And when I say an issue river on Havatarashi, quickly issue is TOMCHA Laxage. Nscn I am Dimana, Kuyum state, whom the effect of Gani Haiba, Mugi, Ketan Nagalimgi, Manglana, Sikarigo, Zuzik Mugi, stay when a subsari, Haibi, Wafum, Mokon, Fonduli, Wafum, Havatare, Mokogi framework agreement, and Mokogi, Subsaboration, Purakani Havataragadi, Mokogi framework. PUYAM si sagalang na bata susoy dana kogi state ching to pa yung tangnari state ching maruwi nang say uzan su panbi ki ba Arunachal ne Assam ne Manipur gi yaw riba saruk khara dagi makogi naga nam na tare ba saruk sing si yaw gani haiba wafam si lei haiba tare hari wafam si da kogi ngasi Manipur da changnak liba matang siga kogi makoi na talu demand si handu pumakti leitri adu hujik kadai foba makoi state si leire duga masi karigumba yarak ba taragadi Manipuri amu ina kari kama haiba Masiki matangji ai kenoda papna paksa saraga di khananing de maram de kaino da separate moi pistok tori bani na ko koina madu yani na traga yaroi haina hairu bu phatab lebe ko adubo akhone yenga da bani Kashmir ke do gre Kashmir ki constitution thuga gre separate lok to gre sima akoi khangda अखोई सोना कंदर लेरंबा इंडिया दा हाना यावरम दबा को ना चिंगचन गी कांगबु से मसे अखोई फमिन ना वारी साबम संगे साय अखोई ना हाइजबद अदि अतोपम मना ngसाई को आईएम गी मैप से चेक तो बिरबरा 18 जून की ममांग द लेरंबा दुगा 18 जून की मतुंग लेबा नागालैंड ग्रेटर नागालैंड की मैप से यंग बिरबरा गूगल स कमाइन थागत के येबियो 18 जून की ममांग दा Mokogi map da Impal Valley si yaude into map ko 18 June matung the lakpa Google sa thagaliba Greater Nagaland gi map tadi karamba map yauge haibda matam mamada mitaining thokna yam mathongna leina paling gi matam gi map tu ne ba mun sin is Impal Valley yaude lo ina yaure sip sagar bo yaude ko si yang bio aduna di mitai e khoina tan ge da moina tan bi ri ko akhoi di Ipai pun nak kerja dekai buk thamam meja, boleh khandre. Pikir ber Manipuri kan, usir lori. Ko, keno bawa kabu beli bawa pithok pun lori, hari ni kuis. Tan badi lahir na, bharada mina lagi besi, magi oi kiram ni na kuis khalah bne.
Tibu may acquirably, Sibisagar, Sequibne, Acqui Lamse, Sibon Abbey Wakalse. I did them Hajari never. Manipur quick I be a Carino. If I put on a quick yam tamunga, quick yangabo. I could give me my arm on Bandale Hore. Kari quick Kusundabun. Hibse. Aduna, Sigi Poselebun, the Sigi may have checked the check to widow. No, my Sale, Tinaba, Kabuyam Gimda. Mana may have said, I'm Tawai told me, and I be, hey, she may have seen. Yemune on Tokra Ninesi may have said, I think Jungi Matunga, I think Jungi Mamangi difference no in no nan. We Bamasana Hagravane. A quick Mite is in Noxina Yabra and a quick of Yadra de Quit to one Wakala Macanin. I do the Guinea Mamana, Quons and Borice. We are brothers and sisters. I hide easy. Mam de Canuda, I couldn't never Mokoya Yaba Pirise. Nagan nationalism sagat, but I could get a Harubne. Adidika dore Naga nationalism sawatum de equity nationalism to kaide Manipur to Dori Punto. Nagani had about Tankun Gamam, Yoguna Manipur history command of Durige, a quick command like Harok Durige. Yes. A quick by boogie in the Quaise. I know see Tauraga, Patabum Tolopodi Abaco, I do tone them in the table in Hygeris. A quick Hanagi Lerumbo indigenous culture of the Pura Mangdur in the book. We Imunusi, Chingi Ningoni Habs, we talk to Ribra. Natra, Pantu BC Chingi Ningoni Habs, we talk to Ribra. Chumba Yamna Lupotam Lady Habsi. Adra Masi, a quick Paminaga, a quick go, can say Wakal Pogdon Sangi, the guy in the side of Karigumba, Equina Western hegemony Seco, two guys here have Targari, a quick Punbataiba. What is Hanabate? The car lady Mijo was and Mijoran was what is Hanabze. Paria do that upon the state, them same sira. I couldn't not to number come on, then a women's in Cano Pate. Natra, the any taste of Tonosia in a Gano. Karai de Lapon Habitat. I quick in Nessense, Karai the Punga the gay and Habitat, the quick say, oh, listening Manga Taragahenum lava, a quick Nesson gift, can you see the foundations that not an autoponis and Shamu Bayabra. A quick of the Jews in the cinema, Shambayari Brabasida. Cooking Puturis. The Nagaju Naganisan, Naga, why is it? A quick not to have the higher of me, but it is not on the rumba happening. But it is not Torma, basis it up nationality and same by the Carino. Other I'm sometimes on a side of a poco mamma pana yingin, be the gay. For what are going to talk about Tabakama or Masuya, Madu Aquina, I don't mind habits of me, Warogani, Natra. I do it Agadiam Luba Manakari, like you have the call. Masi. See that the hiding the leader yam lubum lay. I follow me, I lie number the chumure. Go. My con S. I know the kitten, some the Malek, Mamma am the high yagadro. My am do not masato oidro. See, I'm Lubleva. I do not never say in Hajedo in Siena, Manipuri man never told they have nothing. Crime credit or by Adubu, Makuina Kulai Pyraga Makuki came like Matunda. Karamba kind and never. Manipur se koige su kamuna yam tina kahen bas mana adu makti tawden adune bai hajebje aduna isini naung ne habsi indigenous ne habsi moi hairab ne habsi natra adu pone adu ga hujiki oza asanga sargi di mai di timing ne hab mam ni kanu da naga nationalism haidra ma sagatlinge mang dala mana sumna kan indigenous man de yaw targadi mokoi da men ta da bam kak lei hine bam naga nationalism so moi tok ta bne side khoi Onarena, I nationalism of the Lapanina. Highway meeting point of the labum talked about. Okay, is in now kind of Budo, Onaraga Kapina Vagimatum, the labum talked about. Adimatum do never Madutana, but Sin Magican, Sin the Quincy Jagadone. Minister Big the Native. And his houses, Assam do not maintain a country can uncondone, whom so a country can uncondone. A home so Masana schedule tractors and none of them later. They are now in complete minority on Tokre. Tripurada Torre did it. Malama Toino, high did this. Madame the Tripura Mangidore, Kasari Mambo, Tripura Mangidore in 1977 78, that the law woman of the Kanamtati. When I had to brother to Prima was an imitation on the known the Satan and the no labor, my Timana, but never seen a low no ever man the Canada, assembling the ladies' boy. Udo Bado. Other day, I'm hiding the Population gay 100
सिगी मनुंग द को इलाइट ओइबा लेबाक पान मंगम को तब तेन फाने यावर मोय चाउरबा ब्रिटेन से मतम द वर्ल्ड पावर ओइबि नत्रो जा मै निंथौ की सागै दि मी क्याम लेगे अदु न नत्रो मोय पाले दो इलाइट ति खर दने बा सी अखोय खंगदबने है अदुना कोई पंगाई हाइबोनी हजी डेमोक्रेसी का है को एक फरदब मानबनी डेमोक्रेसी लापदी कईदौरे को कनो से फॉर द पीपल बाय द पीपल लेना को फुरकाउ नमजनरेब सिदे सरुक यावरी नाय मपू ओइबि सरुक मांगरनेब सिगी फिबम से चथरब पृथ्वी डेमोक्रेसी क्या कोई हिंगिदोइनो मदे दिन थोपाम फते है दिन थोपाम मखल नत्रो सही मंगा के दिन थों नत्रो जी डायनेस्टी आते नत्र लाइसे माय मचा मसु आते नत्र पुसलेसे अदु नत्र बाजु मखोइना पावर द संगर कांदा ऑफिस की थबक तव मतम द हजि पु कइनो द अतोप लम दसु हम तौनरे ने कइनो ने मंत्री ना मागी नुपी मागी डिपार्टमेंट द थव हाफबनि कइनो आर सेमदोगा नत्रा अदुना मसिगी पोची औराबने बको अदुना कोई जी सेक्शन ब पई अदुगा जिक तसेंगना कोई को साय माइना हाइजे बदुमाइना कोई की Muivah Honorable Muivah ko se koi keno tawi adu akhoi ga mukhoi ga se homin changmina pane haibagi wakhal du da ko ongtang wakhal taminaraga konaraga kaminaba ongtang mathau gam tai lebak se ko akhoi masin kanaba ma mathau jai mamdi keno da akhoi gi ko thudek pane ba somna kandana issue ma thudek ba somna kana issue ma akhoi gi keno ji thudiega north east se paison ge habane ba immigrant mayam amna ko masi पंगै ने बुजु फत्ति को अदुगा मरमदि केनु का खोइ दे लेबो ल खंगने न मिनरल रिसोर्स में जो लोबो लाको नत्रो कोइ पीपल से लेंगे लो या गद्रो अदु खते नत्ता बाबा ऐसे लोइस चाहिँ याम होइसे कोइ अरोइ बा कोइ सिगन रिसिगे रोइबो राउंड सिगे कोइ अरोइबो क्वेश्चन से पाउंद लाक्सगे कोइ हुजु जि जासिनसु फजे फजे वफम सिंग कामु थम्बे या बतारे अदुगा ngasiगी थमलेबो टॉपिक असिगे मरि लेना कोइ मणिपुर दा मखोइना तालेबो डिमांड से होंदोखिबदि लेते तौबदबु ngasiदी महागना मागी पोना फुनम दम संगलपदा फ्री होना संगलपा अदुगा तोंगान तोंगान बमाई कई कया दगी तराम नोपगी पाउ दुम फोंदोंनबो लेरी हाइरिबो फिल्म सिदा मणिपुर दा सुसोय सोयदना मखोइगी तालिब डिमांड से हंदोक्तबना मणिपुर दा करी ओहेलकपि याई हाइबदो तेंतन दुम रोइबो रोनो आई याम तेन हाजेके लमजान ब इराबोट की मतमदा पूर्वाचन स्टेट अना माना पुलप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से सेम यस हौजिकी थाइने की अहलमन सिंह सिटी पुलप पुंजन बि वखन खले हौजिकी लीडर सिंह सिना ngasi leader si mokoi isor gumba ki matik makun chi mra khangti moi hojiki leader sing sina khaido pagi masa masa gi ba selfish attitude si da machet machet ta rei bne ba yes aduna thaine gi halman sing che aina amoro akoi leiri ba tribe khudi makta ko maming pandra su yare pukhian chauba matik magul lei ba leader roi biu machet machet khaido pa ki leader roi bi ganu angang singsi future generation ki nungai mafam thamamsi aduga hojik loiba se peace road map amata khoi manipur se yamna ware manipur se wabu ya bang war bani chingi wor su tang yu su parjadi haninga leten war bani yes machi makhoi se nungai na bagi tamuta negotiating table amda wakhan ji yamna mutual understanding am loina na akhoi wari sarga leader singsina peaceful loiba state amo heningi aduga problem ama loidre da ama mu create tawna basi akoi tobi ganu maitei sina akoi gina khwaide soibana unity leitaba sidagi khutong cha basi moi ateina lobani so haijaningi aduga manipur ngasi akoi yarabadi manipur driba khangai me am si think tank amata sembiu think tank amata yamna akoi gi ai hajara roi ai masing haldan hailere ईशान पासान तेन स्वाइग्रे मणिपुर ngasi si अखोई की खबर सिदि यंबियोबा खबर की फ्रंट पेजिंग से फंक्शन ngakten मीटिंग की मीटिंग ngakten अदु की सोल्यूशन करी ओरके अदु नति हौजिक से अखोई वाखन यामना मुन्ना खनगदब मतमनी यामना मणिपुर से हौजिंग क्रुशियल लोइबे स्टेज नि long pending issue लेरिबा मयाम से सही से सुम यामगा सुम हेंकलफुई मोंग तोरिबा प्रॉब्लम से लोशन दबा problem is some namjen lamjel ka time bong to su mathang serial loin kap thorok pa ki bomb se mathang serial loin thamie ba akoi ki manipur issue to ga wari sana lotion kre
wari sana lotion greba isudu pura lotion ge singa si bokta khabar da kari da kana mon phongti paisa khara pi ra kholaga manung da khara yanaraga ai maming haijara roi aduna isam samna ita ai ni yeng bata manipur ga nagaland ge border chung ti yeng biyo ba moina jokobi le logre hoji mau gate ka khuju magalai ba se just small bridge am khalai adik jasami da aina jasami chapa yeng bata manipur ga nagaland tainer jasami gi mi kano sing che mi kunjin sing je dimapur do in kachen kae ba imphal la lakti ab maram di jasami de gi moi gari do bus su phajana seli lambi yam phai aduna moi da nungai ba moi ba mioi ba si aduna atopo pham ta hajige ne manipur imphal re de plane de le ba manipur map se maitai ni apune moi ni apuna ti kitang atong le di hill area senapati tum thajing ani chingmai rong ga se adi no maijing senapati tam lo kari madu ta khoi gi area de le potu su mi gi tum thajele ba ko atong mo se khoi gi wonati aduna aina hajabati ahani bungo Muivah da aina hajabna ahal lore chahi yamabani aduna akhoi mioi ba sidi karam matam da punchi loi gene khangdabani ahal lore ba si adu yam kan honaramba adugi solution di aina hajabati peaceful ba solution amata di thambiramu manipur si sanagi muti na sarabwa thamamba muti amata na manipur problem se solve tor madi manipur se territory integrity intact thambiram ba barjan khisana na lehenbanga mamadi Muivah gi mafam di manipur na leiri ma ki kawre roina ai wafam si hajara losin jage yam ngai jai ngasi silma tam sing kai thopi dana kon thamjari ba topic sida khana na da saru yapiri boza hum haibadi abung sarat duga babu oza tomcha amadi oza SHANTA tara thaga phondok sari duga ngasi gi mieng tabe punong pu ko gi notice undu gi mai kai degi kai phon musari sigi matang se losin jar Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing Instigi anaba kong thangda at house style ng kati. Ingol oibis, mabumapa oibis sila, mapam na prabda harawang house sa ta, yang naginipan ba, ingol chakoba. Kudon poti hidana ba thadukuna, kunsi sa higi ingol chakoba na lakada, apun may wakal yung mga haraga, apun na hindi na ba oibis sa ta. Marilita, mabumapa sila, sinjaba sabi naman sa amin na rumatunda, namjaba, matyan na siyo ito dolo amjaduna ingol chaksobogi nungyoga wan kayamsu eksin tata Ningologi singla mapamamdam pangzabatha mabumokwa singla putmen tawna zabatha lakli na sidi yangai nini panda ningol chakop na lakada lamdam masida laydiga mabumokwa singla nungshicana na laydina rita marma singadu amukta hina jetsina nungshicana na laydina pukorisi haima Noris windogi makedegi ya pausa sise lamdam sida kundara rita tuksa ningol chakop na lakada nungshicana na laydina laydiga Adubu nasiri laki nini uibisingna ikaduna mapanlamdamni mamamapa mabumapa uibisingda inayagani khandaga ahimindra khangkatidani nini uibisingna talakchari ahimindra nushiraba mabumapa singna viva yaitu pauze adikata ningol uibisingna talakchaba ningol singna khalang madingaisaba yang begini panda ngol chakoba sisi orang loidam thaga yang begini panda ngol chakoba na lakada madumukwa palian kanho ngol ojikring makina panda yai kinai ba oisan chahi ani hena lebraba ngol chakoba lakaba kangai ni panda ngol chakoba mabumapa matyan na siyo ito nushinaba gunori hena chashina oisan Loidam thaza hiyangbegi nini panba ningol chakoba na lakada mabumokwa palen pantho amadi
ningol khudingmakki mifamda Notice window in my KDB. Yaifa Pausil, Vijay. Happy Ningol THOKCHOM. Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germany-da hospital program tamba yabagi khudongchaba pisadi hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamagta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamagta any stream da 50% fangba oigedabani ahumsubada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani marisubada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mangasubada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruksubada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taretsubada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamagta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagidamagta 12 natraga graduate loirabasing na apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phoba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa maro gidamak 7005 063196 ta contact tabiru Haksan Panatamgi Harabadi, Iramda Masimakta Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seliam Chandana, Specialty Kunhin Dana Layan Lagi Kudong Chava Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makatayada, Ekogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Layan Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chatugani, Ekogi Manipur Suhogiti, Awang Mataki, healthcare from Labada. Matan Mangan Viraganu, Sel Henatin Viraganu, Ekogi Specialist Singagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyum from Oiba, Service Loviu. Babina Hospital, where who meets compassion. Akapamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal, Istaleng Singviru. Natraga, Ekogi phone number 6909 390666 ta call tobiru. Sigi alaga pangthangda ang tausay tamkhati ingol oibis mabung mapa oibisina mapam ganda haraw oibisita yang naging panda o chakoba kudol poti hidana da thadona umsi sahigi ingol chakobuna lakada apun magi wakal wana man tharaga punna hingin ba oibis Hari leta, mabung mapa sina sinjaba sajena ma saminaru tunga namjaba channa siyo yusi dolo namjaduna ingol chakobodi nungyoba wahna kayamsu reaction tata ingol oibisingla mapam namdam pangzabata mabung mapa singa putmen pamuna sabata laklinga sidi yang bagi nini panda ingol chakobuna lakada lamdam masida laidiga mabung mapa singa nushicana na laidinga riba mayu singa de amukta hena chesina nushicana na laidinga pakorisi haina noris windogi make de gila sa pausa sise lamdam masida kundara na riba rupsara nimar ingol chakobuna lakada nusi tarana dilagana laido oyosi adugu nasiri lakri nini oibisina ikaduna mapam lamdamni mama mapa mabung mapa oibisina inayagani khandada ahingin hangkatidani nini oibisina talak jade ahin dekabisi nushiyaba mabung mapa sisna viva yaika pause adutaka ingol oibisina talak jaba ingol sina khalang nadi ngai saba yang nini panda ngol chakoba sigi
ꯌꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯗꯥꯝ ꯊꯥꯖ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯩꯒꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯄꯂꯦꯝ ꯄꯟꯊꯧ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ Chahi ani hina lebraba ngol chakau lakba kangai ni panda ngol chakau si amu pa macam macam si usina ba mari si hena jesina oisan ya Loidam Thaza Hyangbegi Nini Panba ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ Mabung Mokwa Palem Panthau Amadi Ningol Khudingmakki Mafamda Notice window की माइकल देखी यार फॉक्सी बीजरी Happy Ningol Chakouba